uga karo gelar Madep sangkane budak kalor wenten sane kiraos kaya di tiang lunas yang jero mangku yang Madaging giring sarang saya. mungkin cerita titiang ring kawentenane ring tahun 1917 jagat bono kawentanen Gereng Agung wenten sane keni cacar wenten gatel-gatel punika taler wenten muntaber muntah darah sami semeton sane wenten ring puri nenten purun minakadi ngicianeng pitulung ring sane kesakitan duaning takut penyakit punika menular kawentanane pemedak sane sekar ninten kayun ngicianeng pitulung duaning takut katularing ring penyakit cacar punika raris karauhang raris tokoh-tokoh sane wenten ring jagat bono minakadi pendulu jero peneso jero klean maca cinga ring penepi siring jagat bono sapung rauh tokoh-tokoh masyarakat di rumangku kaler dulu di Rubenes di Ruyan sane sakit-sakit tapi makin pidadap jero gonesa punika taler malah klian dulu yang tahu yang mogi madik jagat bono orang kayu ngawan pergi buat jagat bono ini ketemu lara prihatin gering masih cari keresahan yang nanti nabi itu ya sangkan umpamanya ini kerama sarang sapi mati jagat bono beh ayo wakil patut itu bener bedurus margi jauhan keramu berkesan yang petang jauhan kamu yang jaga ada daging margi durusan jeruk woi jeruk daun nih sampun wonten ring cikana jeruk daging nih ring partabu ring masyarakat raris negara raris support karo moblek Giring sarang kami dagang sila sana dewe pada sana dewe. Neng yang bikayu juru di tanya prabu sisu
ngadak madek jagat iki nemu rahayu seperti kau betul mana. Makin lumaku mang do. Mending terus giring sareng saya. Ini sampun beres ngiteren jagat bono ping tiga. Terus winten bawas terumangku. Andane ngaturan bakti. Pembukian ring kayang jagat ring pura pusah. betul. Masana untuk sekar petak. Bakti rindu sang yang Surya Aditya. Betul. Ini sampun baris uko karo gelar. Saya sampun ke astawayang ring itu di rumahku. Pujiwian jagat. Baris silih sinungil alit-alit kerauhan. Ya Devi damu Masalah luwir sekadi sangyang bedari sake tetun sake kaya. Punika daler jerumangku daler kerauhan. Uri kalaning kemargiang upo karu. Pemedak daler wenten sane kerauhan. Ratu dedane sami-sami sekecek. Kamal lepun. Kebetulan, itu matur ring bane di rumahku mangko. Suaning sami sane wonten kerauhan rahayu. Damuh punika raris diruklian menak ide jero mangku. Aye di tiang lunas ing jero mangku jan bangul iki di penataran bandi. Lungsor wasopadani itu dumadak semadik. Ayah-ayah di tiang iki memargi antar kade sampun. Terus. Ayo. Terus margi antar. Menika raris jero mangku ngijeni wang supado. Meras tiang dumadak angkan aswedan itu sang disani memperbawa sang yang gedaru tur sang yang garang ngicenin kerah iwan dabuh paduko kota ring widang jagat Bali pun sampun nasapunika nyabran pengerauh purnamo nyabran film sesolahan sang yang dedari setate kasolahan ring pura pusah mangdane gering agung enten malik mawali ke jagat bono asapunika. Weh, semadak kalian ngelima keriki ring pas maconang pandai cinarang kamu. Semadak Sebentar sama-sama terus otaknya dulu. Ayo terus. Uniki menawi sampun. Yang sering pengayaan Riki nyarangin jomin gendungan dirinya jadi pacar kami dari betul terus majang kangin nih majang kangin
Jalan nih, Bang. Mungkin. Tuh aja. Yon cepat mata.
Cedak, cedak.